Şeytanın nurdan Cenab-ı Zahra'sında şiir şeyi ya nurdan da meydan o Cenab-ı Zahra'sında şiir şeyi Cenab-ı Zeynep Sidra Hüseyin ya Hüseyin az şeytanın nurdadır İmam Hüseyin'in İmam Hüseyin esrefine tar İmam Hüseyin'in naveluna beyakle azı şey Cenab-ı Zeynep'e kubraz divan. Cenab-ı
जनाब ज़ैनब थोद यजीद सदिस दरबारस मज यजीदो कलाम कर कम चा पता बह कम कूल बस अली मुर्तजा कूल बस हजरत अब्बास बेन या ज़ैनबा कत सह हजरत अब्बास वुकन साय जंजरन तल रोज साय यजीद सह हजरत सालिह सज ऊंटन कर याद तमिस ऊंटन मारिक अख बच सह ऊंटन खस थदिस अकिस कोहस पे सह ऊंटन खस थदिस कोहस पे तत कोरन आय बद 7 शहर गई फना 7 शहर पे धसित मगर यजीद मे क्या कोर मे अर्दहन बायन तमाम कोरुत यजदो वन म्यान आय सर है Parun thaw kubul, son mangun thaw kubul, Parvardigara, yim sindis yadas muz jama gumid. Aldus zakir mushtaq subis te vahar var, bayus son balas muz azadar asnu juda gumud. Khudawandi karima yim panne jawari rahmat uskuni tak yam gamit amwat aslaf Sari karuk ba gulaman Hazrat Sayyid Shoda mashhur. Parvardigara yah gamas muz berozgar naujan, yah majlis muz naujan